米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。那法鲁主安努高瓦斯过哈哈格隆恩阿过，唯有遵循上主的心意。萨利嘎嘎马布隆平安。Malazai kita milayap tu suar nu kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I satapangan sa keenam at sefang sa kamutep atusir suarsa awa ay ko patalas ni Noa lengan ngaayay tamlaw jingra itiya mga ay ko kakafit ningra atu kawas saan。挪亚没有缺点，是当代唯一的好人。他跟上帝有密切的交往。创世纪6章10节。萨利嘎嘎奥，urip nomita misa Kristo ai sa ai ko milia sai dunia ahkar maorip. Nika mitlutu ai kita to suar nukawas mitlemak to maamaan.To sakadzao ka tefal I rarau ko urib numita。我们基督徒的生活不是要脱离这个世界，而是凡事遵行上主的话语去行，使我们不至于陷入罪恶中。米多伦给他，我们同心祷告。大邦奥，巴弗利恩嘎过都大能一说，都萨卡法那奥阿过。Umaan ko matatulungay, umaan ko saay katatulong. Ta umutsalay ko pinangan ako I masa maamaanay almak. Ato sa katatulungaw I nafalutuan iso ko nilemakan ako. 主啊，求你赐给我智慧，使我明白是非对错，让我面对各种情况都能保持正直的态度。也让我所行的一切都能够合你的心意。Pakai ni I dalam anay angangan utapang Ji Yesus Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。